ge jemu ngalitin pal-palim aluh di saat irage makmur. Timpaliu ajak makan-makan, timpaliu ajak minum-minum. Teke timpal, gaku timpal, aluh ngali timpal ajak bersukaria. Nanging yen mani jatuh prejani timpal dirang tak butuh. Yen mani kewe prejani timpal ngorang sing kenal. Dan membantah memang itu realita, percaya tak percaya memang itu adanya. Yen second timpal sing teke di saat talu dogen, tapi akan tentet teke di saat irage jatuh. Hadirnya timpal bukan sekedar makan-makan lan minum-minum. Timpal suka dan timpal duka, duka, duka. Timpaliu ajak makan-makan, timpaliu ajak minum-minum. Teke timpal, gaku timpal, alu ngali timpal ajak bersukaria. Dan membantah memang itu realita, percaya tak percaya memang itu adanya. Yang second timpal sing teke di saat alu doge, alu dodo. Timpal suka dan timpal duka, itulah timpal yang sebenarnya, itu baru benar bosku. Yen ade timpal teke di saat makan lan minum-minum, tapi di saat diraje kewe ya pura-pura sing kenal. Juk cetik po